Lesi-ke screenshot senkulumo kade encane ayisenze ngoKhuzani kuyindima ye-All White Spring Picnic kwaku-2022 wayesenzela leso sikhathi leso-ke. Sasifundeka kanje. Ngizoqala ngibonge le ngwenya eyonkosikhona ngokuba nalamadoda empilweni yayo uZuma noPhoyisa. Indlela basikhandle ngayo ukuthi konke obekwenziwa impumelelo yamangaza. uKhuzani unomngani weqiniso lapha kuPhoyisa. Kuzona zonke izinto zikaKhuzani zikhandla kube ngathi ngezakhe. Indlela abegijima ngayo ikakhulukazi kuma-activation asekuhleleni kwabo yiyo eyenza ngimshayele izandla. Iqhubeke ihambe izifike ekugcineni lenkulumo. I hope abantu bazokhona ukuyibona. The same event after uTencane ekhulume kanjalo waseqhamuka-ke enye insizwa okuthiwa-ke uMphile Gomede Smirnov. Naye futhi wabhala ku-Facebook wakhe ukuthi sesibabholeleke oKwesba University umasikandi wabantu. Statement leso babaskiphaya. Right. Indaba yami lapha. Selokhu yaqala i-event kaKhuzani iSpring Picnic All White. Konke akuzamayo egameni laso. Kuhlale kunezinto ezoba khona. Angazi noma ziyaphazamisa or zizama ukwenzani. Kodwa kuhlale kunamathize azoba khona. Kulo nyaka kwaba nendoda ethi ibhotsa ihlehlilo ekhuluma ngokhozi. Siyazi ukhozi ukuthi-ke kwakwenzakalani-ke. Ubani wagcina rezani. Siyayazi indaba yakhona. Wathi lo mfo owaziwa lapha nawahlale exhepha uKhuzani wathi 80% chances ukhozi njengoba liphumile. Okusho ukuthi lo mcimbi ngeke usaba khona. Emeja ngale sports esiwukhozi esasikhona esahlehla kulo mcimbi. Kodwa okuxakayo as times goes on kwakulokho kwandiswa ibhonsa ibhonsa njengo Standard Bank zayilokhu zi-edwa ukuthi yena zisize zixhase kakhulu kulo mcimbi ozoba khona ngoNovember. Uqala kwaNovember kwalonyaka. So i-issue yami ilapha konke athi uKhuzani uyakuzama endimeni kamaskandi. Konke athi uyakuzama egameni likaMaskandi kusukela kuyigcwalisa iMoses Mabhida 2019. Ukukhuluma kwabakuningi nemibuzo iminingi kwaze kwagcina uthola umcimbi lo akusiwona wakhe oka-Arts and Culture. Yezwa uma ufuna uxhaso ucela uxhaso ngoba usuke ungeke noma une-idea if imali awunayo eyanele angeke ukwazi ukuthi uqashe abantu bakhokhele because abantu bafuna ukuqasheka bekhokhele. So indaba yami lapha kungani uKhuzani mayithola something egameni likaMaskandi and introduce ama-ideas right kanjani. Kwathi abanye bangena ama-page abanye ama-page ukuthi enama-followers amangaki let's say kwa-Facebook. Abanye bequalify mhlawumbe ukuthi iy'thombe zabo zilike kangakanani beselectwe waphinde wabuya wathi ingoma inama-views amaningi ku-YouTube. Waphinde wabuya wathi abantu ngamamiliyoni amaningi. Wonke lawo ma-ideas lawo ama-ideas awesimanje manje ayafitha lesi sikhathi esikusona because manje is all about online content. Yonke into isi-online. So kuzomele vele kusesemanje siqale izinto sizi-apply zibe practical. Asikwazi ukuthi siphila kule industry sikuyona siyajika siyisebenzisa abese siyothatha ezinye izinto mhlawumbe nezindala ezi-outdated. No, asisakwazi ukwenza lokho. Ubona kanjani ukuthi
sesimuvela kulo direction leyo. Sekunama awards best TikTok creator. Uyezwa, best TikTok creator. Umuntu anominate awin athola award. Sesihamba konke sikwenzayo sekuhamba kanjalo. So nayo uKhuzani kubantu asebenzisana nabo kumaskandi lokho ayicabanga i-idea enhle. Pho-ke yini abanye abaculi abasendimeni engabe bamxhasa bengayiboni i-idea yakhe lokho akuzama egameni lawo? Yini bengaboni? Kunabantu abathola i-opportunity ukuthi beqasheke. Last year khona uthola ukuthi umuntu udumile ngengoma thizeni but ucashile ama-promoter wamazi kahle uyabona, but unengoma eyodwa adume ngayo ukuthi le ngoma le i-right. So khona umuntu owabenefitha ngalokho. Inhloso yalama-ideas ayi-introduce kwakuyilokho ukuthi kwesinye isikhathi bekubenefitha abanye abantu. But mina ngiyibuza ukuthi ingani be-appreciate abantu abanayo uKhuzani endimeni. Hlezi kunezinto abazoyikhuluma, kunezinto abazozisho. If kunemicimbi, yonke imicimbi obikhona awazuza ukukhuluma okungaka. Abantu bazenza imicimbi yabo, akubangwa nanokuthi kungene ngasiphi isikhathi, akuxatshana DJ, umuntu uyasebenza ahambe yekubo. But as soon as kuba uKhuzani kwangena igama lakhe, khona bazozama ukwenza. Yebo, uKhuzani wathi mayebhala leyo poster ayibhala into encane, waphendula ngendlela aphendula ngayo i-situation ke yadamba-ke. Kodwa-ke into encane akakhombisanga ukuthi uza kwabo lo asebenza naye endimeni yodwa, and futhi bayazana, futhi ngiyathemba bayaphilelana. Namagama ukuthi mina angiyona lento eqoka ukuthi usimama ngaphansi, just nje ukuveza kanjalo kwakuyona i-good advertisement. So mina ngiyabona ukuthi okusho ukuthi khona bangamjabulela uKhuzani entweni ayingxenye yokuthi kuba ngathi uyavelela uKhuzani, kuba ngathi manje sekubeka yena phezulu. Mhlawumbe nibabona ngathi usedlula abani, kanti cha, akunjalo. Umuntu ufuna ukwenza izinto unayo i-opportunity yokuthi naye acabange i-idea, acele ama-sponsors bemxhasa. Akuhluphi nje, akudingekile ukuthi abantu beze bebone kanjalo. So kodwa akumangazi-ke vele, sesiyazi kwamaskandi sokwahamba kanjani, sekwathathwa yini ama-side, bathi sebathatha ama-side. So uKhuzani kumele ayibheke le ndaba yokuthi labantu labathi uyabalwela, labantu labathi ubenzela okuhle egameni lomculo, labantu laba athi ubazamela ngayo yonke indlela, because noma ehamba ehlenyuka ama-activation akabakhohlwa, uyabona. Khona nje uthola ukuthi kade bagcina ukuqashwa uKhuzani, ukuthi uyabadonsa uhamba nakho zonke lamahhotela bayabhukha, benza zonke izinto uhamba nabo uKhuzani. So mina ngiyofisa ayibheke lento ukuthi uyadeleleka, akahlonipheki, bona abantu la suke ebaqashile bamthatha kancane. Abanye babiza nezimali ezingaka abangakaze vele beyibiza. Wayeqedile lapho uKhuzani. Abaculi abaningi kweminye imicimbi uyawuthatha umuntu 25,000, omunye u-20 awuthathe, omunye uma imali inkulu kube u-30 ayithule phansi. Mase uKhuzani aqale ku-50 umuntu 60, kodwa all along behamba ngabo labo 20 ngo-25. Yingakho uthola umuntu kweminye imicimbi ezoperforma eyi-1, angithi usuke engeke akwazi ukubhajetha labafana suke ezogida nabo. Vele beyifuni iy'ndodla zemali uKhuzani, wayeqedile lapho uKhuzani. Kwaze kwamkhosta over 2.5 million. Ubani okwabuya wazobonga ukuthi engathi imicimbi enjengalelo thina singamaskandi esicabangelayo, simixe namacila njengoCasper, uBig Zulu, DJ Tera siperform endaweni eyodwa. Kuyinto enhle, ukhombisa ukuthi wonke ama-genre ngelinye ilanga yogcina sekuyinto eyodwa, sekuzwana angasekho ukuthi hayi nomaskandi adothatheleka phansi. Yingani bengaboni ukuthi into enhle leyo, bona baqhuba lama-side abo bawathathayo kuyokhulisa nini lokho maskandi. Abanye abantu bosithatha nini serious ukuthi cha labantu babambisene. Sikuphi isidingo sokuthi ngoba nisuzwana nobani?
ongathanda ukukhuzana sekumele wenze izinto uzujabulise lo yamngani wakho lena. Asikho leso sidingo leso. Ukhuzana ngazo uzokwenza kanjani because obviously labantu laba abafuna ukuthi lento bebe yithini kube yi-one thing maskandi. Bafuna uhlelo ngamaqoqo, bafuna kube ingabi east ne-west angazi, kodwa khona bafuna kube nomuntu othize okuthiwa uphezulu komunye. If ethi ukhuzana uyanyakaza unyakazelana thina ngoba sifuna ubani kube uyena ophezulu bese iyasuka-ke inkinga. So ngale video-ke ilokho bengikuveza ukuthi izinto ey'njengalezi ezike zenzeka kulo nyaka izinto esingayidingi, especially egameni lamaskandi lokuthi yena sizama ukuthuthukisa lo mculo lo owethu usenama-challenges amaningi. Yebo bayawathola ama-gig abafana, yebo benze imanga bahambe ko-Cape Town, yes bayawenza lokho, kodwa kunengcapha ezinto esizenzayo thina kusala lapho kusalela khona ngenxa yokuthi kukhona lapho esingenze kahle khona ngokuqhuba inzondo esingazi ukuthi inzondo yani. Ngiyathemba-ke labaculi-ke bawayiyeka lento abanayo ukhuzana because lapha kuzoculwa umuntu uzosebenzela kwabo, umuntu uzosebenzela iy'ngane zakhe, umuntu uzosebenzela i-brand yakhe. So akunako ukuthi umuntu uphathe ini angabe isikhundla akekho umuntu ubambe iposition. Uma umuntu uyacula abantu bothanda umusic wakho, uma bethanda ukuthi abantu bekhulume ngawo utrend, uma bethanda ukulandela bazokulandela lento ukuzuyilwisa lento leyo ikubantu. So ukhuzana ngazi mhlawumbe uyocabanga otherwise ukuthi maybe nesithembu uqasheka kanjani, noma avela aqashe umuntu afuna ukumqasha qhubeke nempilo. Ngalo kuba nama-process amaningi because yiyo lagcina emthukisa ukuthi hayi usala kanjani bani okuthathwa amamiliyoni anabani onayo i-4 ubani uthathwe kanjani, gcina sekukuningi yabo senokukhuluma okuningi. So ngiyathemba ngokuzayo ukuthi bawuvele nje beqasha abantu umcimbi udlala indlela odlala ngayo. Ama-activation ngoba bayakhala ukuthi hayi besihamba sehlasenyiwa nazo udlala semini, okusho ukuthi-ke umuntu kulo ma-activation-ke mhlawumbe angancipha, asazi angancipha ama-activation noma kubizwe laba abafana abancane abasafuna ukuyiveza, kubizwe laba abambalwa abacula abantu badumile bese kubizwe nabafana abancane ney'ntokazi zakwethu ezisafuna ukuvelela zinikwe i-chance ziyibonakalise ngoba phela vele bona i-chance abayitholi. Maybe kube i-idea e-right leyo ngoba laba angeke bemsiza ngalutho ukhuzana. Ngiyabonga mfethu.